ibihe byiza kuri mwe mukurikiye Ubwino TV Rwanda, nizera ko mukomeje kugubwa neza cyane. Tubazaniye amakuru agezweho arimo aragenda avugwa. APR Football Club nyuma y'uko rwose bikomeje kugaragara ko ligne d'attaque cyangwa se offensive line ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane rwose, ubona ko APR ikomeje gukorwamo, bikaba biri gutuma rwose igenda ifata abakinnyi bamwe na bamwe igenda ibashyiraho kandi badasanzwe bakina kuri iyo ligne. Rero APR Football Club ibihuha byatangiye kujya hanze nyuma y'amakuru rwose yagiye hanze ko umukinnyi witwa umukinnyi n'ubundi wahoze ayikinira ni Nshuti Innocent, akaba yaratandukanye n'ikipe yakinagamo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ikipe ya One Knoxville. Amakuru rero akomeje kugenda ajya hanze avuga ko uno mukinnyi ashobora kugaruka muri ino kipe, ngo baramubonamo nk'ibisubizo rwose bishobora kuza bikaba byafasha ino kipe ya APR Football Club ku kijyanye n'ibibazo igiye ifite hano imbere rwose. Ubwo rero uwitwa Nshuti Innocent nyuma ni amakuru yagiye hanze ku munsi w'ejo hashize avuga ko rutahizamu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Nshuti Innocent yatandukanye n'ikipe yakiniraga ya One Knoxville yo mu cyiciro cya gatatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi kipe rero niyo yabitangaje ku wa kabiri ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo, aho yifurije amahirwe masa abakinnyi 8 batazakomezanya mu mwaka utaha w'imikino. Nshuti Innocent rero atandukanye n'iyi kipe yakiniraga yaragezemo mu ntangiriro z'uyu mwaka, gusa kubona umwanya wo gukina byagiye bigorana kabisa. Shampiyona y'icyiciro cya gatatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangiye mu Gushyingo, aho Knoxville yasoje ku mwanya wa 5 n'amanota 35. Ibi byabaye rero bari mu gihe iminsi yashize rero bwo Nshuti Innocent yavuzwe kuba yakwerekeza amakipe arimo ayo muri Afurika y'Epfo, Misiri, Morocco ndetse n'ayo muri Norvège, ariko rutahizamu nyine amaze iminsi yitwara neza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, yatsinda ibitego birimo icyo yatsinze Afurika y'Epfo mu gushaka igikombe cy'isi cya 2026, ikipe y'igihugu ya Libya, Benin n'iya Nigeria mu gushaka igikombe cya Afurika cya 2025 kizabera muri Maroc. Rero Nshuti Innocent yakuriye mu ikipe y'Intare, yagezemo afite imyaka 14, aza kuzamurwa muri APR Football Club muri 2015. Hanyuma muri 2018 yaje kuva mu ikipe y'ingabo z'igihugu yerekeza mu ikipe ya Stade Tunisien yo muri Tunisia, ariko ntabwo yatinzemo. Nyuma y'umwaka umwe yahise ayigarukamo, akaba ari nayo yaragikinamo kugeza mu ntangiriro z'uyu mwaka mbere y'uko ajya muri One Knoxville. Ubwo rero ayo namwe mu mateka cyangwa se rimwe mu nkuru ya Nshuti Innocent tubashije kuba twanyuramo, gusa amakuru menshi cyane arimo aravuga ko uno mukinnyi ashobora kugaruka mu ikipe ya APR Football Club. Mujye muri commentaire mutange ibitekerezo byanyu, ese murabona APR Football Club bigendanye n'uko ibitego bikomeje kugenda bibiyanga, bikomeje kubura igisubizo cyiza cyaba n'Nshuti Innocent? Ese muribuka ko uwitwa Nshuti Innocent ajya kujya hara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarasigaye arya benshi mumere nabi cyane, uwitwa Mbawoma yaraje akamwicaza bikomeye cyane. Ese Nshuti Innocent byanze akarya agatebe mu ikipe ya One Knoxville bikaba bimukurijemo kuba yasezererwa. Ubu ngubu nibwo aje muri APR Football Club, yaje agatanga ibyo yatanze mu gihe yamazemo cyose, mu gihe APR yari kuri kugukinisha abanyarwanda. APR Football Club ngiye ku bwanjye ndabona igisubizo atari Nshuti Innocent, kuko APR ikeneye mwataka. Ntabwo Nshuti Innocent na Mamadusi, nta kintu kimwe Nshuti Innocent arusha witwa Mamadusi, kubera ko ubu ngubu aho bigeze kano kanya APR Football Club ikeneye umukinnyi w'igikurankota, umukinnyi uza uri hejuru y'urwego rwa Faringanya wa Rayon Sport, wa mukinnyi uza akaza akamaramo ibitego. Mu by'ukuri ntabwo ikeneye umukinnyi uri hasi y'uwitwa Mbawoma ndetse na Mamadusi. Twumvikane, Nshuti Innocent rega nawe mu ikipe y'igihugu nubwo yajya bitsinda, ariko wabonaga ko nta n'igihe warangizaga umukino rwose Nshuti Innocent utamubonye. So rero sinzi APR Football Club nimba aricyo gisubizo kizabibonye, ariko APR mu kwezi kwa mbere birakwiye ko ijya kuri ku isoko igashakayo umukinnyi mwiza, umwataka mwiza, akayihenda ariko akaza ari wa mwataka koko wamwataka ku buryo
n'uwitwa Mamadusi ashobora kumwigiraho. Ubwo rero uwitwa Mboma we ntabwo akwiye rwose, cyane ko nawe ari no mu mwaka wa nyuma, ariko ari mu mwaka wa nyuma. Ubwo rero kuba ari mu mwaka wa nyuma, ntabwo umwaka utaha ndakeka APRFC nawe yamaze kwibona ko yamaze gushya kuri Mbahoma. Mbahoma rwose ntakirimo, ntabwo bagomba bati Mbahoma mu mwaka ushize ngo yatsinze ngo ibitego ngo 15 ngo aba top scorer, ariko Mbahoma ntabwo ari umwataka wo ku rwego rw'ikipe ya APR Football Club. Ikindi kandi wenda kuri Mamadusi ushobora guhengekereza ukavuga ati Mamadusi byibuze we aracyari n'umwana kabisa, umuzaniyeho n'uwo mukinnyi w'umusiniya, umukinnyi mukuru, mwataka Mamadusi tuvugishije ukuri yakigira iki kuri Mbahoma? Nta kintu na kimwe ashobora kumwigiraho. Ubwo rero bigendanye na project y'ikipe ya APR Football Club y'igihe kirekire, APR Football Club yagumana uwitwa Mamadusi ikazana undi uri ku rwego rwo hejuru, bigashobora kuba byabasha no kuba byayifasha kugira ngo no wenda hazaza hino ekipe uwitwa Mamadusi akazatanga umusaruro mu by'ukuri. So ubwo APR Football Club rero imyitozo irakomeje kuri stade Ikirenga, yakomeje kabisa, nubwo baraye batakaje amanota agera kuri 2. Ubwo rero bagomba gukora cyane byisumbuyeho kugira ngo babashe kugira ngo baresponde bitegura umukino w'ibasanye n'ikipe ya Rayon Sport, umukeba w'ibihe byose kabisa. Ngira ngo ndimo ndibuka neza match iheruka baranganyije hari mu kwa gatandatu, ndabyibuka ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu n'umwaka, ubwo wari umukino wo gufungura stade Amahoro baza kunganya, ariko bwari bwabanje umukino wa shampiyona uheruka, ndabyibuka APR yatsinze ibitego 2-0 komveka kabisa. Ariko ubu ngubu bagiye guhura ikipe ya APR Football Club isa nkaho itari mu bihe byiza cyane, nubwo yagiye yiyubaka mu mpande zose zigiye zitandukanye, igashyiramo abakinnyi bashyashya, ariko urabona ko APR Football Club iri mu bihe biragoranye cyane muri no minsi. Mu gihe umukeba ari gukubita agakubita umuyisi n'umugenzi, amata ari kuyakubita, amanini arimo aragenda yakubita. Banyarwandakazi, iriya mace izaba ikomeye pe, izaba ikomeye, izaba ari ubwasamutwe, ariko ku kigero cya 60% akunze ba APR Football Club njye amahirwe na ekipe ya Rayon Sport. Nanjye n'ukuntu umutoza akomeje kugenda yirasa, kimwe n'ukuntu umutoza ushobora kubona ukabona araje kuri ya match ya Rayon Sport, ahandi bavuga bati iyi match ishobora kuba yamugiraho ingaruka, ugasanga araje isakubita anatsinze rwose, anakomveka ikipe ya Rayon Sport, ariko nta nirirarenga haramutse atsinze ikipe ya Rayon Sport hakabagiza amanota 21, hagifite ibirane 2, ikirane cya Kiyovu Sport n'ikirane cya Musanze, byakabikubita amanota 27 se cyangwa yataca ku mukeba rwose bidasubirwaho pe, ntarirarenga. Ubwo rero umutoza akwiye guhita responda, kongera akaganiriza abakinnyi, ariko noneho ko nyine abatoza batavugirwamo, ariko n'umutoza ntabwo agirwa inama, kuko hari ibyemezo afata nyine ukabona birakakaye cyane kabisa, ukabona birakakaye. APR yashoye yarenga miliyari, nubwo nawe twavuga ko yakozwe mu mufuka ku bakinnyi bamwe na bamwe, ariko abafana ba APR ikintu cyizere cya mbere mbahaye nuko ubuyobozi bwarahindutse, barabibonye nabo ko bakozwe mu mufuka, ati nta kundi byagenda, reka twihangane ni risk nyine, ikipe yari yarinjiriwe abapampe ibiki byose, ariko ubu ngubu nyine impinduka zirahitana benshi muri APR Football Club, ndetse bamwe na bamwe bamaze kuba bakurwamo. Nkeka ko APR Football Club yashoye amafaranga menshi, ariko nayo ishobora kwihangana pe, kihangana no mwaka ukarangira. Hano kinababaje abakinnyi bagiye basinya imyaka 2, imyaka 3, ubwo kuvuga ngo ufashe risk yo kubirukana nk'abo ba Odibo bacidiebere, ni ukubahereza umushahara wabo kabisa, ukahereza amashahara w'imyaka yarisigaye ukabona gutandukana nabo, byasaba gushora amafaranga menshi cyane. Hari nacyo kintu kiri ku kijyanye n'umutoza, buri kintu cyafashe APR Football Club mu myaka yashize ni ukuba
yari yarahaye umwaka umwe uwitwa Thierry Forge, ibyo byayifashije baramureka urarangira baratandukana, ariko uyu nguyu bamuhaye imyaka 3, ariko bari babeshywe ko nyine bari muri poroje y'igihe kirekire, amaze abakinnyi bazanye ntabwo intwaro bari bazanye ntabwo bari bazi ko ari intwaro gakondo, biza kurangira barahiye, ariko sinzi ni ukwihangana nyine, ikipe yarahiye iri muri risike, ariko byaba binababaje ino kipe idatwaye shampiyona pe, idatwaye shampiyona ikabura n'igikombe na kimwe, bikomeje gutya byaba iki n'iki rwose, byaba bibi cyane kuri ikipe yashoye amafaranga na kuriya. Ni bagerageze baganirizwe, CDS aragerageza agakora ibishoboka byose, akagenda akayegera abakinnyi akabaganiriza, akabibutsa ikipe ya APR Football Club yari ibikombe ifite igihe yashingiwe. Buri kipe y'ingabo z'u Rwanda ubundi imbere yagenderaga ku gitsure nk'ikingabo z'u Rwanda kabisa. Ingabo z'u Rwanda murabizi ko ikintu cyo gutsindwa ni ikintu kizira. Ibintu rero abakinnyi baba bakwiye kubyibutswa, bakibutswa ikipe y'ingabo z'u Rwanda iyo ariyo. So ubwo rero APR Football Club turayibona ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha saa 12. Bafana mugura amatike maze kubona ko hasi haruzuye, za VIP zaruzuye, executive seat zaruzuye, skybox zaruzuye, hasigaye hejuru. Ko rero twaherekera tuvuga mugura amatike hakiri kare, none amatike sa nkagiye kugana ku musozo, ushobora kuzayirebera kuri televiziyo kimwe n'abandi bose, ariko abafana APR ni mwihebe. Derby buriya ntabwo bigenda ngo ikipe iri muri forme, buriya derby nta nujya kubona ukabona Merseyside derby Everton iraje kubisa Liverpool mu buryo butunguranye, kandi mu by'ukuri Everton itari no mu bihe byiza. Rero ntimucike intege, abakinnyi babibukijwe uriya mukino agaciro usobanuye kuri ekipe ya APR Football Club. Kuko gutsindwa uriya mukino pe ni ibintu biratuma hari abakinnyi hari abakozi bari buze gutakaza akazi muri APR Football Club. Nubwo yari byavuzwe mbere bivuga ko hari abakinnyi bamwe na bamwe bazatizwa muri Marine, ariko biriya bintu batsinzwe uriya mukino, ibyo bintu bishobora guhita biniyongera koko, ugasanga birangiye n'ubundi hari abakinnyi bamwe na bamwe batakaje akazi muri APR Football Club. Ibyo byose barabizi. Uwitwa Chairman rwose agomba gutabara kabisa, agatabara ikipe ya APR ikagaruka mu bihe byiza. Abafana nabonye batanu nimugoroba batishimye, kandi koko birumvikana, nta bari kwishima gute se? Wakishima gute ari wowe ubona ikipe yawe irimo ikora ibintu nka biriya? Resultat zikwanga. APR Football Club twaravuze turagira tuti none nimugoroba bwo defense yari imaze kuva shampiyona yatangira match zirenga 7 zose itarinjizwa, nimugoroba babashije kuyikoramo kabisa, barayinjiza. Ariko na Rayon Sport nayo yinjijwe, ariko APR Football Club education n'ubundi yaje yishyura igitego, n'ubundi yari yatsinzwe. Ariko nta kenshi cyane twagiye tuyibona no ku mugabane Burayi, ya Barca yari ikomeye cyane yinjiza ibitego 4, ariko nayo defense iri hasi yinjizwa ibitego byinshi. Buri kintu cya mbere ni ligne d'attaque kabisa, kuko igitego kimwe ntago cyakugarantisa kuri buze gutsinda match. Tsinda byibuze hejuru y'ibitego 2, hejuru y'ibitego 2 bishobora kuguhereza security ko iyo match ushobora kuba wanayikurayo. Ariko igitego kimwe se ni nk'urupfu, igitego ni nk'urupfu. No ku munota wa nyuma rwose bashobora kuza ukaba wakishyurwa pe, igitego bakakikwishyura rwose. So ubwo rero APR Football Club amakuru arimo nayo ngayo, mbararikira kuza gukurikira training reports cyangwa se uko imyitozo iraba yagenze, andi makuru aba ari kuvugwa hari ishyorongi ko bigomba kugenda. Ariko ntabwo bari buze guhita bashyirwaho ikintu cy'igitsure cyane gikomeye cyane, ni ukubibutsa kugira ngo batava muri mode y'iriya match ya derby. Ko ari byo byavuzwe mbere ko bari basabye ko no mukino wa polisi ukurwaho kubera impamvu zimwe zo kwitegura derby, ariko nuko bose ko n'umundi se n'umuke bana yari ari gukina shampiyona hejuru ne, ntabwo rero bakwiye kubyitwaza ngo bari gutekereza derby ngo baze gutakaza amanota. So reka dusoreze aha ngaha
mukande subscribe ku bw'ino Sport Rwanda ndetse na like, bye.